Dragi gledatelji, vjerujem da su mnogi od vas koji pratite Ples sa zvijezdama prošlu subotu htjeli baciti nešto u televizor kad je Duško Čulić rekao nešto u stilu, a sljedeću subotu neće plesati s nama Iva i Robert. Možda je sreća naša što je to tako bilo, jer tko zna kad je ponovo uhvatili na lonce istine. Danas je s nama Iva Mihalić. Dobrodošla u Muppet Show. Hvala vam na pozivu, curke. Jesi napokon odahnula? Pa, iskreno, jesam. Jesi razočaran? Pa, gle, nije mi drago, ali nije mi sad nešto, ekstra krivo. Mislim, svozlo s tim, ajde, gotovo. To je bilo jučer i sad, ajmo dalje. Ja moram reći odmah na početku naše današnje emisije da nam je Iva donijela prekrasnu knjigu. Znači, ja ljepšu nisam vidjela. Alisa u zemlji čudesa, ovo je donijela našim gledateljima. Iva, koliko često si ti Alisa u zemlji čudesa? Često. Ovdje su ti 3 lonca, mlaki, papreni i toksični, s pitanjima naših gledatelja. Imaš džokerle prase, tako što ne želiš odgovoriti na jedno pitanje, možeš ga iskoristiti. Odakle ćeš krenuti? Misliš li da su suci bili nepravedni prema vama u zadnjoj emisiji? Ne mislim da su oni bili nešto tu ekstra nepravedni i sad ne znam da li su to znaš role playing. Good cop, bad cop. Da, ali da su bili strogi prema vama, bili su. Pa jesu, sad znaš, ja ne znam da li je to zato što se od nas očekivalo. Da. Pa su to, bili takve ocjene. Ili je to zato što su oni smatrali da je to pravedno. Ali to je, kako da kažem, njihovo. Gdje je pukla veza sa Goranom Bogdanom? Tina Crnković. Znala sam da će biti sigurno takvo neko pitanje. Jesi pripremila odgovor? Pa zapravo i nisam. Pretpostavila sam, ali to su sve varijacije na temu. Gdje je nekako prirodno je došlo svome kraju. Nije bilo inzistiranja na tome da se, mislim, nije bilo ništa negativno. Nikad se ništa tu negativno nije dogodilo, ali došlo je svome kraju. Slušaj, u jednom trenutku si peškala jednog od najpoželjnijih trenutno hrvatskih glumaca. Ma, Goran je super. U dobrim odnosima ostali. Da. By the way, Goran je bio gost u Muppet Show, ne znam si gledala taj Muppet možda. Njemu nije bilo nijedno pitanje na temu Ive Mihalić, ili? Ne mogu se sjetiti. Dobro. Ok, idemo dalje. Jesi li ikada prekinula vezu sa frajerom radi lošeg seksa? Pa ovako, sad kako bi to... Jesi li to bio Goran Bogdan? Znaš da mi je to palo na pamet, da kažem. Kao suzdržana šala. Znači, pa taj prekid više nije aktualan, a kamoli veza. Nismo nikad prekinuli zbog lošeg seksa. Uvijek sam prekidala s frajerima zbog nerazumijevanja. Kad jednostavno shvatite da on tamo, ja vamo. Jesi li ikada bila prevarena? Ako jesi, kako si reagirala? Pa jesam, da, bila sam prevarena. I? Prevara je neki put detektor pravog stanja u vezi, tako mi se nekako čini. Ja nisam od onih koji preko toga prelaze i tako lako, zapravo mislim da nikad preko toga ne pređem. I nisam nikad preko toga prešla. Što je po tebi apsolutna sreća? Lucija Srsić. Imam osjećaj da je apsolutna sreća to kad si ti sam sebi najbolji prijatelj. Znaš da se ne bičuješ kad ne treba i da se znaš pomaziti baš onda onako kad treba. Uglavnom da se više maziš nego što se kudiš. Kako bi tvoji doma reagirali da dovedeš crnca, afroamerikanca, da budemo politički korektni? Da sam u vezi s crncem, mislim da to ne bi... A sa ženom? A sa ženom, možda bi im to bilo malo čudnije, ali ne znam. Mislim da ni tu nije neki... Bauk. Njima je bitno da sam ja sretna po tom nekom pitanju, tako da... A kako su ti roditelji reagirali kad si se ljubila sa ženom? Pa, zapravo, iskreno, nikako. Njima je to okej. Jel tvoji uopće gledaju tvoje filmove? Gledaju. Rekla si, negdje sam pročitala da ti je bilo lakše poljubiti se sa ženom nego razodjenuti se. Pa... Mislim, razodjenut se baš nije nikad ugodno, znaš, nije... Snimati, kamermani, snimatelji.
5-10 ljudi tu, a ti sad la 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 la. Snimalo se u Lici, tamo na minus, ne znam nijako koliko. Pa to je bio zapravo puno neugodniji dio. Pa to me nego zanima. samo skidanje, hladnoća koja te ovako cvokćeš. Ta hladnoća mi je bilo puno neugodnija nego golotinja ko takva. Zanima me kakve je frajeri zanimaju da se mogu baciti na pripreme. Pa ja volim frajere koji su, kako da kažem, frajeri. Volim njegovane muškarce, volim da drže do sebe, volim muškarce koji drže do sebe i kojima emocije nisu slabost nego snaga. Pokazivanje emocija, odnosno razgovor o emocijama, sviđa mi se to. Sviđa mi se kad frajeri su nekako po tom pitanju na sigurnom terenu. Jesi sada u vezi? Nisam. Je li bolje da su umjetnici, glumci u vezi s glumcima ili bolje da su neke druge profesije, partneri? Meni je ja se zaljubim, pa nekako Može gledam li tu vodoinstalater? profesiju. Da, ali volim talent. Evo recimo, talent mi je neopisivo privlačan na muškarcima. Može biti dobar pravnik, ne znam. Da. Mi se čini da ćeš na kraju završiti s nekim glumcem. Misliš, a? Jo, ja ne znam. Voljela bi se zaljubiti pa da vidim ko će to biti. Koje je najduže vremensko razdoblje da si bila bez seksa? Pa jedno 6-7 mjeseci. Rekla sam vam, cura, ja cijenim seks, ali ne uopšte. Dobro, mi ti osobno želimo da ti se više nikada ne dogodi takva apstinencijska. Nije loše, nije ni to loše. Evo, nadam se da si zadovoljna s našim željama. Hvala što si bila gošća u našem Muppet Show. Mi se, dragi gledatelji, vidimo za 7 dana. Provjerite našu Facebook stranicu, vidite ko je naš sljedeći gost.